Učimo se slovaščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. Nádoba na potraviny. Posoda za hrano. Obedár. Škatla za malico. Vrecko na potraviny. Vrečka za hrano. Mraziace vrecko. Vrečka za zamrzovanje. Potravinová fólia. Živilska folija. Alobal. Aluminijasta folija. Špajza. Shramba. Kuchynská skrinka. Kuhinjska omarica. Kuchynská zásuvka. Kuhinjski predal. Kuchynská polica. Kuhinjska polica. Stojan na korenie. Stojalo za začimbe. Klip na vrecko. Sponka za vrečko. Prostriedok na riad. Ditržant za posodo. Prostriedok do umývačky. Ditržant za pomivalni stroj. Umývačka riadu. Pomivalni stroj. Špongia na riad. Gobica za posodo. Kefa na riad. Krtača za posodo. Kefa na drnutie. Krtača za ribanje. Drôtenka. Čistilna gobica. Odkvapkávač na riad. Ocejalnik za posodo. Kuchynský dres. Kuhinjsko korito. Sitkou do drezu. Cedilo za korito. Papierová utierka. Papirnata brisača. Čistiaca handrička. Čistilna krpa. Čistiace obrúsky. Čistilni robčki. Čistiaci sprej. Čistilni sprej. Rozprašovač. Pršivka. Gumené rukavice. Gumijaste rokavice. Odpadkový kôš. Koš za smeti. Vrece na odpadky. Vreča za smeti. Nádoba na recykláciu. Koš za recikliranje. Kompostér. Kompostnik.
Metla. Metla. Lopatka. Smetišnica. Handra na podlahu. Talna krpa. Kompostér. Potravinová fólia. Prostriedok do umývačky. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaruluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.